on this one. Man boy music. R.A.P. MBM. Beyonce da queen. When no we sunny, what agenda gandolego we sunny. Sabo we sunny, what abagani ndoro we sunny. Genda ni kumisinga, omutima gukalokinga. Uliwe kumisinga, omutima no guhakinga. Genda ni kumisinga, omutima gukalokinga. Uliwe kumisinga, omutima no guhakinga. Nyineka wange ngusabo umpe. Kubabumbura emirembe nembura. Inyendo ndogeho, akirindekera akafoto. Iringiza kurege, orasangwa n'enjawolo. Baby, mkwana yije tugende tuli amasabe. Tujoge tumye tuvuge buli kimu kibe hape. Nabatatu endesa bacheke barole bakombe. Bambeka bache batwetoroleke nikubakete. Antinga kuchusinga, emitima ekamitinga. Buli kimu tukufitinga, tukumachinga. When no we sunny, what agenda gandolego we sunny. Sabo we sunny, what abagani ndoro we sunny. Genda ni kumisinga, omutima gukalokinga. Uliwe kumisinga, omutima no guhakinga. Genda ni kumisinga, omutima gukalokinga. Uliwe kumisinga, omutima no guhakinga. Yes, nkwenda kutangira ntekaniriza tujarike kiro kinu kya baraze biri okwezi mukaga kwezi okwomukaga amabara ninyojira shomendo musajja omulisa kando muhaba moli entekaniriza tujarike every single Monday tubaho antekaniriza tujarike Kitara TV ntukuhereza hona na mbero kali Kitara TV Kwegesa Kumanyisa kandi kiro kinu ndi Kyesiga akazina kana katandikize program baketo bwisani kuruga mamana mojora paka ya sipu no mana mwisikizi ya Beyonce da queen niko kataya muntekaniriza tujarike ekantu kwenda tunyumya muna basajja na bakazi ha street za Kyesiga batugambe bintu bikuru batawita badi mu vibe already bansangirira nu Kyesiga banyulekezo kugonza chonkatireke kizina kino bwisani kuruga marapa kasipu na Beyonce da queen kitutaye omutekaniza tugaruka na basajja bano Kyesiga taruga ntekaniza terera kujaje tunura mu kamera kwenda kafoto kwenda muno kugonza muno kwenda kafoto Nyewe ni jokimu. engonzi zawe kazanyita baby wangu narantabya mirenzi baninjura mpaka foto nantinga kutuzinga emitima ekamitinga buli bwe nkumisinga akafoto kawe kankorera kwendo wisani buragenda gandolego wisani sabo wisani botabe bagani ndoro wisani Genda ni kumisinga, omutima gukalokinga. Uliwe kumisinga, omutima no guhakinga. Genda ni kumisinga, omutima gukalokinga. Uliwe kumisinga, omutima no guhakinga. Beyonce da queen kanyije kutwale Sudani. Tutaka kenzere tubanze twambukeho Yerudani. Mateka twina kunabaho. Kuba mukama ruhango ko ni watwinira pulani. Tukore bibataka koraga tuswaze sitani. Antinga kuchusinga, emitima ekamitinga. Buli kimu tukufitinga, tukumachinga. When no wisani buragenda gandolego wisani sabo wisani botabe bagani ndoro wisani Genda ni kumisinga, omutima gukalokinga. Uliwe kumisinga, omutima no guhakinga. osibirote Sebirokuru. bino okutunda biki Nkutunda enkoko. Nkoko Nkoko. muno bagamba mutekamo zidibire na zidibire mba Nyoti ntunda zirayira.
ate obuziba zidibire ozitekanka eziba zidibire nsara amagezi gona nendo apa kati ndibisize enkoko baitu singasigara mu nkobwe 15 mutwaro n'obulya nsakubulya obo butandikira obukeire obo mbutandikiraho ni mbulya baitu amabaro gambe niwo amabara banyisere byenka Edward the best from Hoima town Kiriatete urugero gira Hoima wajja kunukora sente kirungi ati Kiriatete bizinu boss wawe akuhankeze zinga amba mitwaro 910 arobo ampa 8 biremere Jona nokore 8 nozimuri mwesigwa kurungi munono bizakuba 10 nzimu nkwendo baze kigambo kino gambe enjojo techwa itojo beri cyari gicwe gigi enjojo techwa itojo beri cyari gicwe gigi enjojo techwa itojo beri cyari gicwe gigi enjojo techwa itojo enjojo techwa itojo beri cyari gicwe gigi oina abantu bokusakura mukyaho ramukyaho nkabasatu kuramukyaho mwene wa dadi wange byenke Edward cyabasaraho kagadi nkuramukyaho umnyanyenye we Rose oli wakagadi kagadi kicwe kaki mabara ondi nkuramukyaho tumiraho na ready ayi Hoima mtabuna ho Kiriatete boss wange tumiraho nondi bamusembayo musiramu amamoti mugomboti ayo kyobunyama karosi bekuru kane wosibe kurungi yeso wekitinisa tata mukamu wange sibiro kurungi oli kurungi niwe chairman ko joire amagento bali kusinga bali chairman wenyini ayikara nabasigazi ha stage hano kionka nyowe abasigazi bano kozireta kubayiha memize yo kuibayiba yabikebe ebijahejahe emize yo omulingo gokubayiha memize mizege kiri kyokurura nti twayikara bize nikuo twaleka genda kutekereza ebintu ebitakujja kutugasa nkebyo tufune emirimo yokorakora kokura nti obundi tukatesoriza stage aho twingisangazama ebitekerezo twetaaga kurura nti twabayihame ebyo kuikara bali ayasomera gamba aido abasigazi bakiasiga kimulimo ko kiwakushoga gwakusinga kwa unit mirimeri nyingi rwangabera kyatuhairo chance twinamo abombeki twinamo abakusigerangi twinamo abachumbi nabandi turumutu kubinge biruka nabandi twikara yifo ku matafali naho turorangu ugamba mara niwo kugonza Henry nkwendo baze kigambo kino mulingo oli na cyama oziraki nzira akanyonya akacyunzi tuli baseke muba baseke ati abaseke nkwendo bakikirira ugambe kigambo enjojo techwa itojo beri cyari gicwe gigyo enjojo techwa itojo beri cyari gicwe igigyo enjojo techwa itojo beri cyari gicwe gigyo enjojo techwa itojo beri cyari gicwe igigyo wakigarukemo enjojo techwa itojo beri cyari gicwe igigyo wena abantu bokusakura mukyaho ramukyaho nkweba inga wekomere munkweba inga abantu nkamukaga rundi musanje kale baramukya kubanza kantandikise ruhanga wange wahansi hanu isenyowe kiza William amanyire nkamucyako bakabiri nyina nyuma mama wange Feramunda Magure tali bugamba aho wakasatu nkuramukya aba teammates banga banyikara nabo stage hano teammates atoma ali muka 10 kali kamba twalira mu wali nkomu wakana nkuramukya aho aba customer bange okora mulimo ki mvuga boda wakatanu kanda mukia bataka wa mukaga ngamba wa mukaga kanda mukia bataka babule mu west na east wa musanju nkuramukia Mr Rubongo ya Robert twikara naho around hano makanika doctor bahereza akazi na kabunyura kasinga kunyumira akazi na tukwenda akempako crusher taina video tugende mu Afigo West kazinaki tugende tuhe akazina kakweberemo kanyeberemo karosi bekurunga utakagenzere mpitaga tubaze hansonga ezo enkurura ezitakurubata kurunga mu bunyoro hano nsongaki kuiba amataka nkurura kuhingura ine nkurura enzo zona bayihaza hazire abataka bakara ni bacuraho ngo amaizi gakurwa mu rusozi hari bahazire gakwika kuno gakurwa gaje ngatomera njuza abandi bakayikrosa ngo bariko ni bacura mataka hari bahaziro ko gakurwa yuni amaizi gayingi ngatwara amaju gabo atobukwendo bukwenda bugende nka obukwendo bunkwenda bugende hari obukama betu babunyoro Kitara bufe hala abantu babwo habo kuba abantu barayikarani batabane bakujya kufuga emiti baina kurura nta abantu babayiremu niko kurura nta obukama bwa watu are area number MP Honorable Nyakatasi Nancy Kamanda kando na niyo Hoima West Dr. Ruyonga Joseph baherezo obukwendo nsonga yobalize hegi White Honorable
Nyakatasi Nancy Kamanda Mama Oil City ndi hano Kyesiga mu roundabout nkanyowe agent wawe nkanyowe omuntu anyakuli coordinator omu Kyesiga ward ninkusaba nti ohuleira kalino ojo konyera abataka bawe aba Kyesiga ward muri hali parajoki parajoki main parajoki kizoba abo abakusisirwe ebintu byabo amaizi agakorwa mu rusozi orunya kusisa sisirwa abantu abatutakwitegereza kale abukwenda abuhulira osibe kurungi kale bambi yeso wekitinisa Halo osibirote urungi mzee amabaragawo ganga wita kirungi juice hano Kyesiga kora Kyesiga okora mulimo gwangu tagwa boda 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 emirimo egendeta boda emirimo ekya sibire mu katito chonka kaire kona eja kuterera bwa amafuta ganenge gagezo haiguru bakuza orinzaro yawe mu Kyesiga ndizaro ya hano honyine abutakari ni omwaitu hano oziraki oli munyoro ndi munyoro oziraki zente ntimba mwana ente ntimba oruba ruganda kyoro uganda rwa bachwezo ruganda rwa bachwezi ati kirungi oli muchwezi nkwenda kwabuze kige nkwenda obaze kigambo kino ogambe ogwetekanize nyetekanize mwana nyetekanize nkwenda ogambe enjojo techo itojo wegichwa ligichwa igigyo enjojo techo itojo werichwa ligichwa igigyo enjojo techo itogo werichwa enjojo techo itojo werichwa ligichwa igigyo enjojo techo itojo werichwa ligichwa kirembe kihakira kikurahira akigarukemo enjojo techo itojo werichwa ligichwa igigyo enjojo techo kare oina abantu bakusakura mukyawo ramukyayi bachali bawo nkabasatu mwana nkuramukia aho isenyo wao kuruga kakunde ruguraho Kyesiga kakunde ruguraho ndamukia na mama wange kuruga bule mwao akusembayo mukazi wao akusembayo nkuramukia mukazi wange anchumbira karuwe bagi okumuha bukwendaki obukwendo bumuha ye kambe muno turuge munako karosibe kurungu kambaze nono mugurusi wait osibirote sibiro kurungi amabara gange muhomuza Ronald amanyirwe kakapenta ha Skylight International oli kapenta kurungi muno mzee buli kintu kyono kusaka ikore ekyo kubayija byona nkubisobora mu muntu wange kiki singa kwekakasa mbwa kapenta kila mune kitabu ekyo nkiyekakasa kurungi kusigikira ngire abantu ibaye ndio Kyesiga kusinga kapenta wonyine ha Skylight International Skylight rinka Hoima iso haina opposite na Bright Angels ati kankwe mugisotera karango niwo manyire kyolimpa kale halaba Kitara TV abakurura halaba kundura ha Kitara TV ninye kapenta wanyu akolera ha Skylight International so akanamba kange eri 0 musanju abakazi kabara kuterani bakwana ekyo nakyo tikirikiziba bokubandu toina muntu wena ano wokuba nondi tikina kizibu saa kuba nanyetaga akundura Kitara TV ali mukazi enamba niye ne bakuterera tikina tagali mu maye basigazi bire bino ukwenda abasuga mami abo bati tukwetaga ukwendo baze kigambo kino enjojo techo itojo begichwa ligichwa igigyo enjojo techo itoge mzee yake gabo enjojo techo itojo berichwa ligichwa igigyo enjojo techo itogo werichwa ligichwa igigyo enjojo techo itojo berichwa ligichwa igigyo enjojo techo itojo kaina batu bakusakura mukyawo kurungi muno ramukyawo basa okubanza ntumiro murungi wange makanikonu atukanikira champion of Dapua imutumireho yatumiro chapiri wango onu kirungi boda kyasingire kweka abantu natabanaga kare kanbaze champion hello iwo oli makanika ni makanika makaniko bokanika biki nkanika piki expert motor spares Kyesiga roundabout hanu expert motor spares baitu bagamba je ba makanika omukanike ba piki gabantu mwiba mwebyoma ekizo ekikuru wa bwesigwa iwo toiba byoma byabantu nkanika kurungi abantu bantu bona makanika kurungi bona baze kigambo kinu nko mutwaro gumo gambe enjojo techo itojo bericho ligicho igigyo enjojo techo itojo bericho ligicho enjojo techo itojo bericho ligicho igigyo enjojo techo itojo bericho igigyo ebigambo tibikwatuka kurungi enjojo techo itojo oberichwa enjojo techo itojo bericho ligicho igigyo enjojo techo itojo kikurayire kale kanko mugiso saba na kazina akasinga kunyumira kabana bahano abana
nyina abazini bengi muno kamukonka nyenda kazina kabeta agalegere kaina video nkwenda ka video kazina kanyenda onyugambire kakwebere nyenda kazina kabeta enkwanzi kakazini bu Kawara boys okusaka tusampolingam enkwanzi ako kwagala nnyo malini ko kagende enkwanzi ako mwana ako kwagala nnyo abalozi ba Kitara TV tuli Kyesiga tekanza tujalike girasyo mweno nigagange kyonka leka tukutunga kazina kano enkwanzi kuruga Kawara boys ma fresh sinex impram kizona na mbero kali entekaniza tujalike enkwanzi kataye mukuhumula otaruga entekaniza Resilience Kawara boys Oba kiki baguza kateni ebigambo bibayo mu center baine kwansi umwana twayireyo kumupimira akwene koto niye musobora mumuhe kwanza cyamuko umwana akabimarao umwana wa kitoba yumbire kwanzi bainaze kwanzi bainazo hariye kwanza bainazo abo kwesizaga baitu bainazo bainabye bintu bainabyo ari abana bainabyo bainaze kwanzi bainazo abo kwesizaga baitu bainazo basina buchento baziswekera ine mu biwato bakazi bakuru bali mu bato eyenkwazi no bwana obuto eto kireke hali y'abakesi okuyikaliza bajwaire nkwazi ndamanya kunu bajwaire hirisi kukumya nkonzi no kumya bizinesi bainaze nkwazi bainazo haliye nkwazi bainazo abo kwesizaga baitu bainazo bainabye bintu bainabyo ari abana bainabyo bainaze kwanzi bainazo abo kwesizaga baitu bainazo hanyume kwanze ya bulu kakisanga na demu bulu kwanze nyumiso mukoro mugurusi owe tini sakale eibara kusana olitinire muno nyundi timu kajoka niyo timu kajoka stroka kasineki abakiwa yitumire ibalero kajoka ibale omanyire characters zenjoka za abakiwa yitumire kajoka usana nkole yitumire kamilioni ntali yetume baitu bachali bange ni babali ntumire bali kutumirira kubine mu buzubu enjoka enjoka eba no butwa obanga mbabwa busimoro bwange arente abanjoka enkoto mali kajoka nyayisanga kajoka okora Kyesiga kukanika no kutunda superior amagali pikipiki ati pikipiki kubefire nko mwinjini omuntu omuyo sente kazinga twaro nka 15 ebyadipe bane injini yondo kusa December kagitekali kurungi muno kajoka tokudupa timu kajoka tokudupa kale ndilire libakubatiza aibara lyange lyonyini agenza Rwanda Kyesiga Kenneth nkwendo baze kigambo kino gambe enjoje techwa itojo bwere cyo ligicyo igigi enjojo techwa itogo ebwere cyo ligicyo enjoje techwa itojo bwere cyo ligicyo igigi enjojo techwa itogo ebwere cyo ligicyo enjoje techwa itojo bwere cyo ligicyo igigi enjojo techwa itogo ebwere cyo kigarukemo enjojo techwa itogo ebwere cyo ligicyo engigi kigarukemo enjoje techwa itojo obwere cyo ligicyo igigi enjojo techwa itogo ebwere cyo ligicyo egigi wena watu okusakura mukyawo baro bramukyawo basatu kuramukyawo bachali banga bakiri ateta adipoya nairo abantu mire ibara kasineki stroka kajoka no wabandize kukolera na Hoima kwebia road akusembayo alichali wange engineer Richard Butema kalosi beko yes mzee
Tata wange. Wasibota. Kurungi. Amabara gawe. Amabara gange ni nyo Bob Marley. Bob Marley? Bob Marley umanyire obondi? Bob Marley. Ukalietuma bwetuma. Kadiri bakubatiza. Eri bambatiza amabara gange onyene nyo Kisembo Nicholas. But Bob Marley oli wenyine omumanyire? Omanyire buzina kyo bwayi. Nkumukenga kurungi. Bo haku tuzine akazina kamu kwa Bob Marley. Akazina tingi akasobora kaku. Akaba wansi atabo wa musiki. Bob Marley tingi agikwa kurungi. Bigenda bita Kyesiga. Kyesiga arungi. Family gambe twina abakazi bainga. Abakazi basatu. Nkuru okunyirira niko okunyirira. Nkunyirira. Nzoka niyo bakurolera. Nkwerolera sakundolera. Tiba kuchwa abakazi banu bona boine. Tiba kunchwa ba. Omugongo kuchwa kurungi. Ndikiriya kurungi. Oba malisa. Kurungi muno. Bob Marley. Bob Marley gankwa kongera yabandi mpiki abakazi 10. Abakazi 10? Hata abakazi bano kabahebiro byabo kyabarazo bamuho. Tinja kusobora ebire byawukana mutinyi nangere ndakikusobora bakyabalaza mbona no gamba to kwenda genda manamu diguno no genda bwano gamba neti no genda niko katera kityo ungangenda mwasili nga utabaroga utabaroga tindoga bakunyenda bunka bakwenda uki sente ina sente utawuleka izina lyo kiyagambire habwa sente abakazi biro bino bakuswerwa gane nenkerebe kakiura bakwenda muno sente bakwa muno sente ati abakazi buli omulekera sente ngazinga omulekera sente kazo bunkujja onkulekera ebiri mitwale ebiri kisai ekisai no mulekera ebiri nkulekera ebiri teba bakukwana tinkumanya abo kumanya obunduga yo timanyiro baba kwano ba atoina bana bainga abana tinyina toina bana mbakazi basatu tinyina bana bona ukatomerwe entama timanyire mukama ni wamanyire Bob Marley kwenda obaze kigambo kino enjojo techwaitojo bere chwali gichwaigigi enjojo techwaitogo bwekitogo ligi ingigi enjojo techwaitojo bere chwali gichwaigigi enjojo techwaitogo kagaruke mukuru enjojo techwaitojo bere chwali gichwaigigi enjojo techwaitogo kakolemere kandemere kakiro garuka mo kalengewe enjojo techwaitogo enjojo techwaitojo bere chwali gichwaigigi enjojo techwaitogo bweri chwali gichwenjo kale nabatu okuzagura mukya abantu bankura mukya kajoka kasineki kajoka enda mukya King West King West muzini akusembai kyoma metu kanko mugisosaba akazina kabanyira kasinga kunyimira akaina vidi akazina kankusaba King West nkana kayaka kaina vidi karosi bekurunga kale bambi ati kanuko kumusiba baketa bati kanu ka crochet kigambo kakiraira muno enu basaruni bageto Mama Joshua byote salon habwake saruni zinu muzeta manya Mama Joshua manya mamoha Kirigira ibare riri permanent. Kankwabu enu yao. Mama Joshua. Tigagira mabara gali permanent. Onu nuwa Joshua. Onu nuwa. Onu mwana wo. Onu agenda musule bimila. Joshua. Iyo tabara mwana wo musule bimila. Ija. Mwana won. Madam, esento zihire nkaize isoke. Abakazi tukwekolera sente abazamana no sente zihire nkaize isoke. Tukiyalinda kuswamiriza abasajja batuhereze mu buli kimu kiyoni. Tukwepangira ita abakazi tukweyiyira itwenga. Obuparazuru. Kwati uli na uparazuru. Eyo soko ogende nja kubaza nayo genda kanyuma. Olina busa okuzoka TV oli busa. Koju iri kurungi genda hero okuzoka TV oli busa. Sente zihire nka. Abakazi tuwekolera biro bino. Obo ina nambero irege akusombera ge. Mama. Yakuyayo akantu. Tukwekolera itwenga abakazi gatukyalinda abasajja. Temukyalinda abasajja. Bate sente yomusajja bagambe nura. Ya bwire bune kuchuza. Ino mukazi omusajja. Kuwa handisinga. Tena musajja. Ati nkwetwalire. Kwa. De kankwetwalire. Enya baselebu mbasobora kwa. Habakota kunsobora. Enya baselebu timbasobora mukusoborwa baselebu batahibani. Kankwetwalire. Kwa noti nkwenda. Okora mulimo ki?
Nyo. Ndi teacher. Oli musomesa. Hati now I can marry you and we be together. No. What's the problem? I mean, I don't like Me, I'm not a celebrity. I'm just looking for true love. Me, I don't. Abakazi bona banchuire mitima osanga ndaikara nayi wa musomesa. Kwa. Ndaikara nayi wa musomesa madam. Iwe tinkusobora nekindo limusigazo kiende ebintu by'okutekana. Kanda to musigazi. Kwenda abazeyi abajuwahira. Okwenda ate abasigazi nite tukumaraho mu kitabu. Byana abazeyi. Abazeyi akunankayo kamu konka nachweka. Byaha balimu abakyaina wa. Okwenda abazeyi? Abasigazi tokutwenda. Waha. Ati nkutoleze kizeyi. Ntoleza ye kizeyi. Kyemyaka enga? Kyemyaka nkana. Kyemyaka 4. Osomesa nka? Nsomesa Victorious. Nkwenda obaze ekigambo kino gambe enjojo techwaitojobere twali gichwaigegyo. Kanda kisoboleke. Kirengeo. Kyakyo kyamani. Denga enjojo techwaitojobere twali gichwaigegyo. Kyakyo tinkisobola. Tokirengero no kirengao. Abakwati ndi munyoro ijuire. Mbaito kubaza orunyoro gambe enjojo techwaitojobere twali gichwaigegyo. Kyakyo kundema. Kikundema. Mama Joshua. Enjojo techwaitojobere twali gichwaigegyo. Enjojo techwaijojo werigichwa enjojo techwaitojobere twali gichwaigegyo. Ebyabindeme. Enjojo techwaitojo. Tata Joshua linka. Tata Joshua. Ekara munsi za heru. Ati baba taro busajja na konkona. Busaho. Ati nkwenda nje ntandike konkona. Ndi mukazi mwekumi nyina kumwesiga omusajja wange. Okumwesiga? Nawe nakunyesi. Busajja kimanya Justin Jege ni konkona mu magezi. Tembisobola. Mpora. Nakwekuma. Njaga kuleta enchu enkoko Nenchu ngenda ngigura ningirya abo kubanje. Baitu ati bwe kubanji kugulira okujirya. Ya tingirya. Yitingirya okwenda gintanaki. Omanyire taro rufumo rugamba nti namberi mukamwa atali eminya etembenju. Nduhura baitu nyoti imbiso. Kyonkati mama Joshua ekitalia emero raki akitata Joshua nambera atali. Kija kuikara mkaikuru bwakayikura. Kora humba. Emyaka tayikara ndahumba. Ndahumba. Oina watu okusakura mu kyawo nkabasatu. Yo. Ndamukyawo. Ndamukizeho. Omu. Abakasoma banzoleke. Ndamukize madamu ticha wange Precious. Dino kuli musibira ati nkazinga. Ene mitwale 3. Abasomesa balina sente. Ngulira akasoda. Madamu. Musevenaki. Tambuza abuzi. Ndamukyayo. No musajja wange Sandaga Sinatenyi. Nanyonda mukia. Nawe nkuramukia. Gamba nkuramukia boyfriend wange wenkwenda kuteka namba ibiri hali Tata Joshua. Omunywani wange. Boyfriend. No. Wa. Wanda kuntesa. Atikanda kusigura. Tosobora ba. Tinkuhambu. Kwa. Madam nairamukia. Oramukia basomesa bagenzi bawe. Nyonguramukia basomesa bagenzi bange. Nkuramukiaho na bakastoma bange bona na ba friends bange bona hali bakali. Oli musomesa. Nyina nemirimende. Mulimo. Okay. Tukwambia hayingi nyine eduka. Sento zini. Ebizina byabunyure bikujumira. Chonke bizina bikusinga kunyumira. Biri bya Vibes Pro. Vibes omukengo. Vibes okamukengo otayo. Vibes ni vibe bambakira mweta akira kweta vibes kula. Baitu taina video nkwende kya video. No biko bitali bya video bizina bya Kitara TV, NTV, Teredi. Anti. Aro wendebera ali kanyumo kasibire face. Mumwe twizanyweho. Wakanyumo kizinaki. Terera Kitara TV. Bizina ebya vibes. Ekindi vibes taina video. Ekindi. Ekya video. Ekindi ekya video kyabazini babanyorohani. We uranterera yakazina kakurasa kachulera. Kazina kya kuchulera. Chonka kankwegarama nkwegate kwa kya brush. Ekiora company kye. Mukajunwa. Ati nkuterere ndagamoyo Dalison. Ndagamoyo Dalison obansi nsimbira amaju. Kuruga maigime. Kareka kikunyumira. Abarozi ba Kitara TV nsimbira amaju. Kuruga maigime family kikunyumira nteka nza tujariko tarugaho.
amabara gawo Samo sita. Samo siki Musita. Oli muki Ntamukorongo. Oli mukurunga abakurunga bagiziraki Baze entimba. Kyesiga okora mulimo ki Omulimo gonkora ntanjiniya. Engineer murunyoro niwo wa maju murunyoro niwo omurunyoro ukuja kwa kama nje kupanjano ipatane nju ya ngalo murunyoro engineer niwo ninyo engineer person anti mukige kigambo engineer murunyoro nikyo engineer kimasa umuntu oni muombeki akupata na maju engineer kikumanyisa engineer akupata na maju okaja katika bakozi bako bakaja kigambo engineer kikumanyisa engineer kumasa ndi muombeki no patana maju nona ni nkora tokwiba musenyi semiti yabandi aya sande ogaminiwe sande samo ngwendo bazigambo kino enjojo techo itojo berichari gicho nigama sanga gayi bazigambo gambe enjojo techo itojo berichari gicho iki atao kibakiende mera kuona bezemuka mwa muntu enjojo ebwegenda masanga gayo obanokora ki ekyo kubaza kindi ekyanga kigambe enjojo techo itojo berichari gicho igigyo engiza ngubanta kisobora ngo muntu kanda muwambuliza okuba obulizire ina watu bakusabura mukyawo abantu bakusabura mukyawo namba bano ngora mukyawo iwe bale muno hamuna bana baitu hamuna mukazi wange wawo bamweto aneti muteke impaku akiki osibe kurungi amen madam osibirote kurunga sibiro oli kurungi sika chips esahani ezinga esahani ntatupima mbe tutandikira mu 10 nezo 10 ziro ati obuziba zidibiro zitekanga tuzigaruzayo nyenja ntuzikyoza musimisimi buto zibanungi muzigaruire musimisimi zibanungi akuba tusaga tukakora losi byona bikatemba bitakuli bikatemba ati iwoli umikazi wa Kyesiga no wasweiru kwani onyika tokasweiru amu hati kandi bwenko banyoni nyenda kuswera tinkwenda kuswera toka iki nkwenda kuswera amabara niwo atugonza goreti nkwenda kuswera kiki habwa wire bunu bya gende tuweyombeke nyona nyewe tutandike kweyombeka mporampo kwa ni nkongera business ya iri musente nkazinga iri musente nkazinga iri mitwaro nkena yonka ati bwe nkuba ni nyenda nkuongeremwe oba nchabuta kuswerera oba tutandika nko ku datinga myaka nkainga nubo ntufwerangana kwa abwaki tibi kunkolera nyo ebe kuswera tokwenda kuswera kanda kale nchabuta kuswera baitu nkakuzara muko mwana kwa byona tibi ko toina mwana tinyina mwana we kale bati chonka tusanko kweyenda kwa habwaki tinkwenda tinyenda ebintu bya mulingo nko habwaki bikakutama bya bitantambe baitu aro yakuchwira omutima wa kiki ya nsonga kiki obora mpaka namba turabibaza wasemwe kwa turabibaza wasemwe tinyina nesimu nyo ati nkwenda tutandikira onkugulire nyonja kwandikire yanga akapapule namba tineko ngihandika akapapura orafuna tokufuna nkayo naiboka ntereraho ati nimutera kugamba ukanterera tukabibazaho nkwenda kuongera mukapito munanka yawe kandi nyoti nkwenda byekiyaye nkwenda nyije tukwatandikire kubaza nyije no mwanyi tunanke tugunga bagaye bakuzara Kyesiga family yanyu no he nyije no mwanyu turaba zaire banje niko byabyo byokwenda byakwiro no nyambambe nkomuntu no nyambambe nkomuntu ebyo byokwenda bya ati ebyo kuyamba nkomuntu biri aba tunanyonko bani nyenda tinyina mukazi kwa tinyina mukazi ninkunanka tubazaire banyu tutwaraye ebintu ninkwerangira ntugenda no mukanisa kwa habwaki nsongaki timtafane webintu nkebi habwaki anti mtu jina kuyenda kuzota kuyenda ogamba amabara niwo atugonza goreti nkwendo bazigambo kino gambe enjojo techo itojo bericho rigicho igikyo enjojo techo itojo bericho rigicho igikyo ndakibaza mari kirengeo garuka enjojo techo itojo bericho rigicho igikyo
Enjojo techwaitojo bweri chwali gichwa igigi. Kigarukemu. Enjojo techwaitojo bweri chwali gichwa igigi. Badamuki abantu bawo banywani bawo nkabasatu. Nkuramukia mami wange hamu babraza bange na sister wange. Kale ati bire ebintu byembanze kugamba ndakwenda simu tudabibaza. Kwa Karosi baitu ndamukutoki. Ndamukutoki. Eno Kitara TV. Karosi bekuru osibiroti okweyiya omanyire biro bina abakazi mukafuka nenye basaiji dali manano abo kuba tukuherera abana baitu tukwenda basome kine kyabwire buno kirikyo kwataniza na banyineka baitu ate omusajja sazi nakoraki omusajja wanga tamutebezi bwenjiri kandi akyali mwega nagenda kujwara omwaka gono kusoma obutebezi yego ni wemwe nwabu nanko ego bamweta omutebezi asanansi alituwa niyo family ya barujumba obanyine nti mumanyire tenki manyire kya mukuru ati mwe nwabu rujumba wenyini mutebezi ego akubusoma busoma obo ali mu mwaka gwo kumalira akumalira ati kinu kyezinga ki actually kinu kyesiringe rukaga kama ko bisera boko batibikezere kurungi ki gali manano ebicyoli bibuzire tibikezere amabara ugambe niwo amabara ni nyowe ngonzi Beatrice ninkira ninteka akasanansiyo ngo ko musaija Beatrice ngonzi nkwendo baze kigambo kino gambe enjoje techwa itojobere cyari gichwe igigi muri tori munyoro tendi munyoro enjoje techwa itojobere cyari gichwe igigi enjoje techwa itojo obweri cyari kore enjoje techwa itojobere cyari gichwe igigi enjojo techwa itojo obweri cywa erywa igigi boyina abantu bakusakura mukiya utandikira ro musajja wawe kutandikiraho ali omugonze bawanga asanansi omutebezi wenjiri ninyongera kuramukiyaho omudadi wange omutebezi wenjiri ogwatebeza kya katahi nanka bamweta Maliko andindu baitu business enu mugikairemu gali mananu ngimaziremu emyaka 10 nkimanyire karosi bekuru ego nayo bali kujja kuhereza kijiko kyezinga ekyo mucheri Rukumi onaka akasahani kano bakijiko akasahani kandi ebikopo nobusera mukunanka busera yego ninye muremeza abasajja mbuhuru mukubalisa street nibo batendeze kuswera antu bakuba amanyajja kugenda ali mwananka abakazi bakutalibaniza mukutalibaniza ninyo abakazi ati we nomusai yego ati ukamufunota okumutalibanza nayo abwaki temutalibaniza amabara niyo mama Jordan nkwendo baze kigambo kino gambe enjojo techwa itojobere cyari gichwe igigi ejo garuka mti enjojo techwa itojobere cyari gichwe igigi enjojo techwa itojo bweri lichwa enjojo techwa itojobere cyari gichwe igigi muruge mwinyi enjojo techwa itojo obere cyari gichwe igigi enjojo techwa itojo bweri lichwa obere cyari gichwe igigi bweri lichwa lilichwe igigi obere cyari gichwe igigi bweri lichwa obere cyari gichwe igigi bweri lichwa ndigichwe igigi ati cyona kigaruke murundi gwe no cyangwiriza kikulema enjojo techwa itojo obere cyari gichwe igigi enjojo techwa itojo bweri lichwa ndigichwe igigi origikoraki ndigichwe igigi karera mu cy'abantu nkabasatu ndamukize mama wange Grace Nakiyazi na bakastoma bange bona ali bakali na chairman wange Kibajuka Charles niwe baro Kibajuka Charles niwe baro muramukize nka chairman wange ati marora mukizo omusajja ogware kuramu kyabaro nakusima arahure ihali kusima Ronald mteke mpako amoti niwe baro karosi bekuru osibirota sibiro kurungi webale kunyirira ego bana bakatale bantu niwo kubasingo burungi niko nchuire mu ngambire kambaze nayo bigenda bityo abakazi bombutala abagenzi bawe tibakuroga bo burungi bwawe baha wena musai bamweto
Soko nya akantu anu kakunsi. Bamwita Dennis. Soko nya ana akantu arata kakauka kono. Soko atoka yeye. Ali akantu kunu. Ali akantu kunu. Kahayo. Kakunduma kansi yakanyita. Kaha. Amabara niwo. Birungi Oliver. Oliver nkwenda obaze kigambo kino. Enjojo techwa itojo beri cyari gichwa igiki. Tinkimanyi. Kirengeo. Tinkimanyire we. Enjojo techwa itojo beri cyari gichwa igiki. Tokikenga. Tinkikenga kiya. Wena watu bakusakura mukyawo. Bamukyawo basatu. Ndamukizo first born wange tumusime Babura. Ali nkainda. Ali Kyesiga. Ako awakabiri. Na kusima gift na aliganyira beti. Karosi bekuru. Ego. Eto musajja kutamana mukizi. Musajja ikaraharira tajabikenga. Kanda tajabikenga nu TV kuru rensi yo namba ikara muiguru. Nawe muramukize. Bamweto. Kiza Wikilifu. Muteke mpako. Amoti. Ati nkwendo muhobo gambo burungirungo amoti nambira karabo ku abuhure. Obugambo bukuhera obukumugara mu amana mirimo nambira. I love you so much. Mama muhebu gambo burungi. Muramukizo hamoti wange sweetheart ambala kali aikale kurungi. Ati bimugambe mu rujungu. Urujungu ntarusomesa soma kutuka wala. Lenga ho byomanyire bya sweetheart na biki. Lenga ho. Oje inyo. Mugambe bira bigambo nkabitanu nkweze mtwaro gumu. Urujungu ntarusoma. Baza bitanu muhereze bitanu nkweze bigambo bitanu mu rujungu nkwereze mitwaro gumu. Nkugambire ntarusoma. Lenga ho. Karosi bekuru. Amabaraga. Bayita baguma Jofuri. Baguma. Kyesiga okura muri mu. Ntamumbeke. Oyombeka? Ego. Abombeka inye bagamu ibe seminti y'abana. Yaha. Mutaburo mbita cyakara zitayikire nenju negwa. Kisigikiro mugage ongera bakusaswiremo. Akasa kamuka seminti katabura cyakara zingaza. Cyakara 5 zonga. Cyakara 5. Hatinye mugenda seminti ni mugiba enjuzi abandi nizigwa. Abandi atalitwe. Bagambe muri basuma. Ito hatu tuiba. Inye bakesiga timukwiba. Ogambe niwo baguma. Inkwendo bazigambo gambe enjojo techwa itojo beri cyari gichwa igiki. Enjojo techwa itojo owegichwa ligichwa itigi. Enjojo techwa itojo beri cyari gichwa igiki. Ego. Kigarukema. Kya. Enjojo techwa itojo beri cyari gichwa igiki. Enjojo techwa itojo owegichwa ligichwa itojo. Wanji? Kigarukema. Kya. Enjojo techwa. Kigarukema enjojo techwa itojo beri cyari gichwa igiki. Enjojo techwa itojo werichwa ligichwa igigo. Waina abantu bokusakura mukya. Ego. Ramukya banywani bawo. Ndamukiza abanywani bange bene baitu bamami bange nabona nabo mukabona. Karosi bekuru ikambazo no mukuru. Iwo musita nkumaziregeru gayi. Mugurusi. Hello. Osibirota. Arungarungi. Ngamabaragawo. Amabara gange banyeta Kasami Godfrey. Kasami Godfrey. Okora Kyesiga. Kyesiga nta musajja mulimi. Oli mulimi. Ego. Ebicholi bibyezere. Ebicholi tinkereze wironye kyonka byono mubyona. Kotaka kukwata. Kukwatira. Kumanyisa ndi musajja mulimi. Mazere kuba mulimi. Mbaire muno buzibuzibu butito. Oburakande enjura tekutonya. Enjura. Ebaire takugwa. Kyonka byono mubyona ekinkugamba kiri. Nkafunamwe accident. Tokyalima. Webale muno. Ogamba mara niwo. Ninyo Kasami Godfrey. Nkwendo bazikya ogambe enjojo techwa itojo beri cyari gichwa igigi. Enjojo techwa itojo beri cyari gichwa igigi. Kigarukema. Ninyo we kigarukema kigambo. Ejo. Garukema kigambo. Enjojo techwa itojo ebweri cyari gichwa igigi. Wena bakaramukya abantu kabasatu. Basatu. Ramukya abantu bokusakura mukyawo. Tumirawo. Nkaikumiro. Aramukya basatu bonka. Basatu. Nkuramukya mami wange. Wakabiri. Bahoirei. Leka nkangira ukali. Karosi bekuru. Kazinaki.
Aka John Black. Kwenda akabwa Bunyoro no Kitara TV. Akabunyoro. Nkwenda Kafigo West. Kazina ki? Bukunyakunya. Kunyakunya. Kale kakunyimiri. Kali bana. Abarozi ba Kitara TV akazina baketa kunyakunya kuruga ma Dr. Figo West antekaniza tujarike ninyogira sho mwendo taruga. Yeah. Zinamu, kanywane zinamu, owe parana zinamu, that's with me my friends. Zinamu enensi tekira munywani, obo mesi nyumirwa, swito kyali mwomesi. Nanyesi vitata uranye kya tukufani tunireka, tukaija bukunya, atusika bukunya, egebuka egebiturwanisa, atusika bukunya, nyenda, atamatiranganyira, ebyensi byakufa kuleka, buli muntu sahanye kubara, bakufa masasi, accident tisimanyire bakabi, embara n'orugambo butendesa, bireteire bangi n'okufa, politics amataka kwane byabangu bibazira abantu, inywa abaita abantu, mulinda make yakozere muntu, obarora kwe banke sahe sembayo, obabusa, muleka itensa gimali, nobody sigara weka kwe banke, tukaija kunya, ne woligenda kunya. Ebyensi bitatabulanye kya tukufani tunireka, tukaija bukunya, atusika bukunya, egebuka egebiturwanisa, atusika bukunya. Leko mukola kunyage, abana bawe babonabone. Today is me, tomorrow is you, no one is permanent. In this world we are visitors. Buliki mutumara netukireka, tukaija bukunya, tuligenda bukunya. Kuno kufa kutagira munywani, tekumanya n'aba president. Bangi bafire, ebyo bugagga babirekere. Nesente zabo tizibayambire, ebirungi byonna babirekere. Ekyo bugagga kikusinga, nisenge sizoyolekeze. Ekyo bugagga kikusinga, nisenge sizoyolekeze. Okyali munsi, yeah. Ebyensi bitatabulanye kya tukufani tunireka, tukaija bukunya, atusika bukunya. Omunozi wa Kitara TV kwenda kusema ikaira hantekaniza tujarike kuruga nambe tutandikire gebigambo by'abantu mubihulire every single Monday tubaho tukusekesa tubaho yuno tukuhereze nseko hamirimo yawe hona nambere okala konda Kitara TV boraba ino tulera YouTube okenda kukora oina kusubscribinga channel yaitu oboraba ino tulera Facebook oina kulakinga page yaitu ha Kitara TV osobole kuba no tuhondera hona nambere okali abanyora bali munsi za heru abanyora bali munyamaza zembaganiza mwebale muno kubagani mutuhondera ku Kitara TV ninye mutufoire kine kituli nambere mutali nete tuturoho kyonka tinkwenda kujukiza Bunyoro Kitara Convention erebe okwezi kibanza mpaka ebebe okwezi bina okwezi okwikujjo kwa musanju nabo ensonga ejo Bunyoro hona nambero kali ali munsi za heru abanyoro abali Canada abanyoro abali mu Asia abali Australia abali mu America abali mu UK come and be part of this Bunyoro Kitara Convention ebandirize kimo hona nambero kali muleta abana banyu bamanye ebyo buhangwa byabo bamanye bikusingaho hari Bunyoro we're going to be celebrating trade culture na tourism za Bunyoro mu Bunyoro Kitara Convention eja kwa Washington DC mu America mu hotel ibakweta Mario Bethesda hona nambero kali Kitara TV to Kumanyisa inti come and be part of this Bunyoro Kitara Convention tija kwa ni pingura hano antekaniza tujarike ninyojira shomendo msajo mulisa kando moya bamori nkwenda kuberekereza kyonka kandi deka kurekera kazi na kando kaketa falling for you kuruga mama na musiki Serena 9 kakunyumira antekaniza tujarike ndukete baire mubai Serenity night. Double B. Obutakutinisa. Ndi kuhemukira ndikara right by your side. Ibigonzi na muyaga no bibitera niba honke ngabo on your side. No butulitabura mahanga. Tinifaite tulichwa mateka. Otali kikora kumteka bukodio kumkema. Laveri nyingi. I am falling for you. Soldier, you're winning me. I am falling for you. I am falling for you. Baby soldier, you're winning me. I am falling
Kitara TV, Kwegesa, Kumanyisa.